Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kubana natwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye nizera neza ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru duherutse kubagezaho inkuru ya Maître Bernard Ntaganda utavuga ari umwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda avuga yuko yatewe n'inzego za leta akavuga yuko niba atari RIB ni polisi y'u Rwanda aba yaramuteye ariko polisi y'u Rwanda ikaba yaravuze yuko yazitiranyije n'uwajyanwe indera cyangwa se ufite uburwayi bwo mu mutwe. Hanyuma andi makuru avugwa wiyise Peter Mahirwe ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Facebook akaba yagize ati Ntaganda Bernard yiteye agamije gusebya inzego z'umutekano z'u Rwanda. Ati uyu mugabo ejo yabyutse ashinja inzego z'umutekano kuza gutera urugo rwe ngo zikamena urugi. Ati ibi bintu bikwiye rero gukorerwa iperereza ryimbitse kuko ibi ubwe Maître Bernard Ntaganda yabyikorera agamije gusebya inzego z'umutekano nk'uko asanzwe abikora. Ati ntabwo polisi cyangwa RIB baza gutera Maître Bernard Ntaganda kugeza aho bamena urugi. Ati baramutse bamushaka bamutumizaho akitaba kuko siko inzego zikora. Ati biyo rero aho kugerageza gusebya inzego z'umutekano nibyo Maître Bernard Ntaganda ahoramo. Ati nta gushidikanya ko nibi yabyikorera kugira ngo akunde avugwe mu itangazamakuru dore ko yari amaze iminsi atavugwa. Ati imikino ya Maître Bernard Ntaganda akwiye kwireka kuko yamaze kuvumburwa nta n'uwo kwiye kurangazwa n'ibyo Maître Bernard Ntaganda avuga. Ibi rero bikaba bise bikurura mu by'ukuri amarangamutima y'abantu benshi cyane ndetse bakomeza no kugenda bagira ibitekerezo bitangaho. Hari uwagize ati we na Ingabire Victoire Umuhoza se ko bavuna umuheha bakongeza undi. Ati shahu undi ati ye ese wa mugani ati bari kuza gukomanga kandi hari uburyo bwo kumwoherereza urupapuro rwo kwitaba. Ati kereka niba yari yarihishe nk'abo kwa Rwigara. Ati byasabye kujya kubaturumbura iwabo. Undi ati biriya ni imitwe abarimo ashaka ko avugwa ngo abantu bibuke ko ahari. Undi araseka cyane ati hari igihe nawe uzitera umugabo mbwa aseka imbohe. Hanyuma ku rundi ruhande uwitwa Peter Mahirwe nawe agize ati nkunze u Rwanda muhirwa. Ati ikibazo si wowe ikibazo ni ubujiji bwawe udafite ku mategeko. Ati polisi iguha convocation ikaguhamagaza iyo uyisuzuguye ikaguha izindi ebyiri iyo zose wanze kwitaba ishyiraho manda damene. Iyo ngiyo baba bemerewe rero no gukoresha imbaraga kugira ngo witabe. Banza wihugure kuko mu mutwe wawe nta kibereyemo. Ndati mu by'ukuri ati muvandimwe ati Madame Damanje na Diane Rwigara niyo mugabo Gerard Kizito Mihigo Cassien na Muhanga n'abandi benshi cyane. Ati bahawe izihe convocation bafatwa mbere cyangwa se bamwe muri bo bashimutwa. Ati ibyago bya Bernard Ntaganda ntabwo iwe mwahataye amapingu. Undi ati mperutse guhurira na Maître Bernard Ntaganda kuri ambasade imwe ikomeye hano mu Rwanda. Ati naramurebye antera agahinda. Ati twaraganiriye yari kumwe n'abasaza bagera kuri babiri. Ati gusa ananiwe cyane yambwiye ko umugongo we wacitse. Ati mubajije impamvu ambwira ko mu gihe yari afunzwe byamugizeho ingaruka. Ati ubundi nk'uyu yagakwiye kurya akaryama ibindi arimo guhemukira abazamukomokaho nduzi ko we yamaze kwiyanga. Ibi rero tuherutse no kubigaruka tuvuga ko umunyapolitike utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Maître Bernard Ntaganda avuga ko mu gitondo cyo ku itariki ya 16 2021 urugo rwe ngo rwatewe n'abakeka ko ari mu nzego za leta zirimo urw'ubugenzacyaha RIB na polisi. Ati polisi ariko ikavuga ko yazitiranyije n'ufite ikibazo cyo mu mutwe wamaze kujyanwa indera. Maître Bernard Ntaganda mu kiganiro agiranye na Ishema TV yavuze ati mu gihe cya saa moya n'igice ati nagiye kumva numva abantu barakubita urugi ati rwo kwirembo bakubita cyane. Ati nese numva mfite ikintu cy'igishyika ati ndetse n'ubwoba burimo. Yakomeje asobanurira umunyamakuru ko yahise akeka ko abamuteye yari abo mu nzego za leta. Ati icyo naketse nese ntekereza nahise numva ko ari bari abantu bo mu nzego za leta. Ndashaka kuvuga inzego za polisi n'inzego za RIB kabo baje mu rugo rwanjye kuntera. Ati kuko iyo baje iwanjye buri teka bamena inzugi ati ubundi bakurira urugo. Uyu munyapolitike yavuze ko uyu muntu ngo yakomeje gukubita urugi ageze aho arinjira. Ati atangira gukubita inzugi ati zo ku nzu. Ati yabanje urugi rwo kuri saro arangije ajya ku rugi rwo mu gikari ahamagara Maître kingura. Maître Ntaganda avuga ko yahise atabaza umuvugizi wa polisi RIB ndetse n'abanyamakuru abapolisi nabo muri uru rwego ati rw'ubugenzacyaha bakaba barahageze muri icyo gitondo.
umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabajijwe niba uru rwego rwamenyeshejwe iki kibazo n'uwaba yateye urugo rwa Maître Bernard Ntaganda asubiza ko rwamenye ko wabikoze ari umurwayi wo mu mutwe. CP John Bosco Kabera ati yabimenyesheje polisi dufatanya n'inzego z'ibanze kubikurikirana dusanga koko hari umuntu wateye iwe akomanga ku rugi, ati byagezeho dusanga ko uwo muntu asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe, ati muri kariya gace baramuzi, ahita ajyanwa Indera. Uyu mupolisi yakomeje asobanura uburyo uwateye urugo rwa Maître Bernard Ntaganda azwi, ati ni umuntu uzwi muri kariya gace ko afite ikibazo cyo mu mutwe witwa Morale Emmanuel, akaba rero inzego z'umutekano zaramukurikiranye dore ko ngo ajya agenda akomanga ku ngo z'abantu. Ibyo kuba Maître Bernard Ntaganda avuga ko yatewe n'abo mu nzego za leta, CP Kabera yarabihakanye ati ntabwo inzego z'umutekano zitera umunyarwanda ngo zikubite urugi cyangwa zigire gute. Ati urugo rwa Maître Bernard Ntaganda rukaba ruherereye mu murenge wa Nyamirambo w'akarere ka Nyarugenge, akaba ari mu mujyi wa Kigali. Ni mu Rwanda ubushinjacyaha bw'ico gihugu bwaraye busabiye Paul Rusesabagina umunyororo wo guherayo. Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yagirizwa ivyaha birimo ubwicanyi n'iterabwoba. Asumta Kabuyi mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda arabandanya nino nkuru. Ni mu rubanza ubushinjacyaha buregamo Rusesabagina na bagenzi be 20 ibyaha bifite nk'isano n'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka kuzashingira ku bisobanuro bwatanze rukemeza ko Rusesabagina atemeye ibyaha byose by'ubugome aregwa kandi atigeze agira icyo abivugaho ku buryo atagabanyirizwa ibihano hashingiwe ku byo amategeko ateganya. Buhereye ku cyaha cya mbere cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rusesabagina ariwe washinze umutwe wa FRN wagize uruhare mu bitero binyuranye byaguyemo abantu umusabira igifungo cy'imyaka 15. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina aza nk'agatozi mu bikorwa byakozwe na MRCD FRN nubwo atagaragaye mu bitero kuko yari perezida n'umuterankunga w'uwo mutwe. Ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko ko rwazemeza ko Rusesabagina yagize uruhare muri uwo mutwe w'iterabwoba nabwo bamusabira kuzahanishwa igifungo cy'imyaka 20. Ku bindi byaha icyo gutera inkunga iterabwoba, ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamuhanishira igifungo cy'imyaka 10. Icyaha cyitwarwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba bamusabiye kuzagihanishwa igifungo cy'imyaka 25. Ku cyaha cyo kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba nabo bamusabiye igifungo cy'imyaka 25. Naho icyaha cyo gutwika undi ku bushake inyubako ibigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba igihano cyo gufungwa imyaka 25. Icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo ubushinjacyaha bwamusabiye kuzafunga imyaka 25. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo kisabirwa imyaka 25 y'igifungo. Ubushinjacyaha kandi bwasabiye Rusesabagina igifungo cya burundu ku cyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba kuko bwasobanuye ko atigeze agira icyo avuga ku byaha aregwa bityo ko adakwiye kubona impamvu nyoroshya. Rusesabagina Paul ntiyari mu rukiko ubwo yasabirwaga ibihano hashize igihe yivanye mu rubanza, aho yabwiye urukiko ko atazarugarukamo kuko nta butabera yumva yakwizera mu rukiko. Yaba we yaba n'umwavoka we ntabwo bongeye kugaruka mu rukiko. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na Bwana Tom Mulisa, impuguke mu mategeko, avuga ko amategeko ateganya ko mu manza nshinjabyaha bibaho ko umuntu yaburanishwa agakatirwa adahari. Iyo umuntu amenyeshejwe urubanza niyo atabonetse urubanza rushobora gukomeza rukaburanishwa. Niyo mpamvu umuntu ashobora no kuburanishwa adahari mu manza nshinjabyaha cyane niyo umuntu yaba adahari yararezwe akamenyeshwa mu buryo bwemewe n'amategeko ashobora kuburanishwa adahari, hanyuma y'abatishimiye imyanzuro y'urwo rubanza akajurira. Kuri kaya Rusesabagina ubushinjacyaha bwamusabiye ibihano abaye aje hagati yuko asabiye ibihano iburanisha ryarapfundikiwe bigenda bite? Iburanishwa n'iripfundikirwa hagasigara gusoma urubanza zaba zigaje kujurira. Haramutse hari imyanzuro yari yaratanze barebye ubushinjacyaha bwasabye ubundi akaburana imyanzuro ye akaba ariyo bareba. Ariko rero urubanza ruzaburanishwa rusomwe hanyuma Rusesabagina azaba afite kuba yajurira iminsi 30. Undi muburanyi wasabiwe ibihano n'ubushinjacyaha
byaha ni uwitwa Nsengimana Herman wabaye umuvugizi wa FRN asimbuye Nsabimana Callixte Sankara, bwamusabiye guhanishwa igifungo cy'imyaka 20 gusobanura ko agomba kuryozwa ibikorwa biri mu bwicanyi byakozwe n'abarwanyi ba FRN kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe. Nsengimana Herman aregwa ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa se kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Urubanza rurakomeza kuri wa gatanu, abandi baregwa bakomeza gusabirwa ibihano. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi urakenuye. Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi aho kuri no wa gatanu umwaka urumanye umunsi ku yundi President Evariste Ndayishimiye yatanguye kurongora ico gihugu mu masengesho y'imisi 3 yo gushima Imana yatanguriye ku murwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega. President Ndayishimiye ejo yasavye imbabazi Imana ku vyaha vy'ubwicanyi, guhunyanga agateka kazina muntu, urwango n'ibindi vyaha avuga ko bimaze imisi vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Bamwe mu bakurikiranirana hagufi politike y'u Burundi bamusaba gutera indi ntambwe agahana abakora ivyo vyaha yasabiye ikigongwe. Ibindi tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Archevêque Simone Ntamwana atwara diocese ya Gitega ku mugwa mukuru Burundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira inguvu mu kubahiriza agateka kazina muntu ikiremwa